Ndakuramije cyane none ndaguha ikaze ukurambikana kuri channel yanjye ya YouTube. Amazina yanjye ni Bismato Gerald ani kuri Big Dream Media. Uyu munsi cyako tuganira kubijyanye no kwigirira icyizere, kwiyemera. Mu buzima bwa misi yose kugira ngo ibyo uri kurakora bitere bije imbere cyangwa ivyemegwe urakeneye kwigirira icyizere wenyine ubwawe. Urakeneye kwiyemera. Waba ukora ku giti wawe, waba ukora abandi bantu, urakeneye gukora mu buryo bwo kwigirira icyizere cyangwa mu buryo bwo kwiyemera. Ukwiyemera ngaha mvuga si kwa kundi ko kujya imbere y'abantu ngo bereke ko wowe uri umuntu urenza abandi cyane uri umuntu ushoboye cyane gusumba abandi. Oya, ni bwa bushobozi bwo kubona ko ushaka gukora ikintu icyo ushaka gukora ku rugero rwiza ukagishikana ku mwimbo wifuzwe cyane ushaka gushikwako. Ariko rero benshi muri twebwe cyane abantu benshi baragira ikibazo cyo kwigira icyizere cyane kwiyemera ku buryo usanga ibyo bariko barakora biboneka ko nta mwimbo mwiza biko yatanga cyane atarugero rwiza riko rashikwako kubera bafuse kwiyemera guke. Uyu munsi rero ngiye kuganira nibihe bintu wokora vyotuma ugwiza ukwigira icyizere muri wewe cyangwa ugwiza ukwiyemera muri wewe mu byo uri kurakora byose. Imbere ko tubandanye ni buri mushasha kuri no chaîne ndagutumiye gufana kuri s'abonner hamwe na kwamenyesha k'inkengeri kugira ngo uzuronka ama video yacu imisi yose tuyashizeko. Ngwaye ikaze. Ikintu cyambere cyangwa umuce wa mbere kwiye gukurikirana cyane mu buzima bwawe bwa misi yose kugira ngo ugwize ukwigira icyizere cyangwa ugwize ukwiyemera muri wewe no kwitwararika ukuboneka. Appearance, ukuntu wewe uboneka. Aha dushaka kuvuga nko kwambara neza, kwimosha neza, kwifata neza ku rugero rw'uko umuntu akubonye ashaka kuri umuntu wifata neza koko. Akarorero udushaka urabe iyo uhuye n'umuntu yambaye costume, yambaye neza ya costume yashize ku karuvati n'undi muntu yambaye ibintu bisanzwe. Uko aba bantu babiri uko bavugana n'umuntu cyangwa ko muzovugana uzobona ko bitandukanye. Umuntu ya costume cyangwa yambaye costume udoshaka kubona yuko afise akantu ko kwiyemera cyangwa kwigira icyizere gusumba wa muntu yambaye ibisanzwe cyangwa yifashe ibisanzwe. Kubw'ibyo rero ukuntu uboneka cyangwa ukuntu wewe wifata birafise uruhara rudasanzwe mu buryo ushaka kwigiramo icyizere cyangwa ushobora kwiyemeramwo. Kubw'ibyo rero urakwiye kwitwareka cyane ukuntu uboneka cyane ukuntu wambara kugira ngo iyo uri mu bantu cyangwa kuganira n'abandi bantu ntibitume wumva ko wewe hari kandi kantu kakujyemo ko kumva utokwigira icyizere bivanye nuko uboneka. Ikindi kintu cyangwa ikintu gira kabiri cyo gufasha kwigirira icyizere cyangwa gukomeza cyangwa umugenzo kwigira icyizere no kwiyemera muri wewe nukurondera ubushobozi bukwiye cyangwa ubumenyi bukwiye mu byo usanzwe ukora. Kugira impano gusa ntibihagije kugira ngo ibyo usanzwe ukora ubikore neza ku rugero rwo hejuru. Abantu benshi bafise impano kanaka iyo bazi gukora ikintu kanaka ushaka ufise impano yo kwisigura neza cyangwa kuvuga neza imbere y'abantu ushaka ufise n'izindi impano zitandukanye ariko ibyo bikagutuma ushaka gusamara kuko jewe ibi nagishoboye nta bindi bintu bikenewe. Abahinga n'abashakashatsi barerekana neza yuko kugira impano byonyine bidahagije ukwiye kugumurondera cyane ukwiye gukora cyane kugira ngo ijya impano yawe igume ikomera bitume nawe wigira icyizere mu byo uri kurakora. Urakeneye kurondera ubumenyi buhagije mu byo usanzwe ukora. Urakeneye kurondera ubumenyi bwinshi bukwiye kugira ngo ibyo usanzwe ukora cyangwa ibyo usanzwe ushoboye ubikore neza ku rugero rwo hejuru. Ibyo nabyo bizogufasha kuba umba wigira icyizere iyo uri imbere y'abantu cyangwa urahanda ahantu hose kumva ko ufite icyizere muri wewe ko ikintu usanzwe uri kurakora ubu gifite ubushobozi kandi ubu gifite n'ubumenyi buhagije. Ikindi kintu cyo gufasha kugira icyizere muri wewe cyangwa gukomeza umugenzo kwigira icyizere no kwiyemera muri wewe no gutegura ibyo ushaka gukora hamuga bishikako. Abantu benshi biroroshe cyane ko bategura imigambi bifuza gushikako mu mwaka umwe mu mezi 6 cyangwa mu gihingo gito ariko kubishikako kikabingora abahizi. Ibyo nabyo biratuma wumva ko wewe atacu ushoboye cyangwa kumva ko muri wewe hari akantu kagabanutse ko kutigira icyizere. Niyo mpamvu ukwiye kwihata cyane cyangwa gukoresha ingufu nyinshi kugira ngo ibyo uba wateguye ubishikeko. Andika ibyo ushaka gushikako mu kiringo kanaka hama ushiremo ingufu cyane kugira ngo ubishikeko bibaye ngombwa ushireko akamenyetso kerekana yuko ikintu kanaka bagishoboye cyangwa utagishoboye. Icyo wananiwe urabaho wihendeye cyangwa aho wananiriwe hama ushiremo ingufu kugira ngo ugishikeko. Ibyo nabyo birashobora gufasha gutuma wewe wigira icyizere cyangwa ubu umuntu wifitiye icyizere gusumba gutegura ibyo wifuza gushikako hama ntubishikeko kuko iyo uri umuntu ananirwa kenshi bituma muri wewe wumva ko ari umuntu udashoboye cyane ugatuma kwigira icyizere bigabanuka muri wewe. Ikindi kintu cyo gufasha gukomeza cyangwa kwigira icyizere muri wewe nuko ubushobozi muri wewe bwo gukemura ibibazo by'iwawe wewe nyine ubwite. Urakeneye kuba wa muntu azi kumenya neza ibimuhanze, azi kumenya neza ibyo akeneye gushaka mu buzima bwiwe hanyuma akitwararika kubishikako. Ugafata umwanya wo kwiyumvira ku bibazo usanga ufise hamukiga n'ukuntu bitorera umuti. Niba washika kugo rugera rwo gushobora gufata ibibazo byawe ukabitorera umuti atawufasha ushabye cyangwa atabandi bantu bagufashije ibyo bizokomeza muri wewe cyangwa bizogwiza muri wewe kwigira icyizere. Ego nta muntu agakenera abandi bantu ariko urakeneye gufata basi ibice 80% by'ibibazo uhura nabyo ukagira ubushobozi bwo kwikemura wenyene atabandi bantu bamaze kwintervena cyangwa umaze gusaba ubufasha.
Kubw'ivyo rero iyo umaze kugera kugo rugero biraduza cyane kwigira ikizere muri wewe canke mu buzima bwawe bwa misi yose. Hama uhejeje kuba wageze ku rugero rwo gukemura ibibazo by'iwawe, ukiga gufasha abandi bantu nabo bari mu bibazo, ugafasha abantu bari mu bibazo bakeneye ubufasha ukuntu botandukana n'ibibazo basanzwe bafise. Ibyo ni wabikora bizotuma muri wewe ukomera cyane, hama kwigira ikizere byiyongere no kwiyemera muri wewe. Ndagushimiye cyane, nizera neza ko ino video yagize icyo gufashije canke yagize icyo kumarira. Nonga nkwizogira partage kugira gushikira abandi. Remember to be always the best version of yourself.